Zalo ki zalo. Zalo. Ola ki laptop boy ham male. Sar Minlun nang naza Sar Lamminlun nang naza ki wa. Okay. Fine. Kazatai. Naza ta. Muni lo na kaza zeng. Ke team diu mai. All right. Chỉ là thâu tu bute sir, chỉ là thâu tu bute. Mi khat le Okay. jong le na. Sar Lamminlun jong mi apartment tam ta in pi do ang lu de en. I discussion in ne diu bang chun nei thau itin next time le tua bui hong chu la lut ki zo le han na. Okay. Ama sa penin hita bang pat wa ipiw chung pathin. Thang ba na sang pen in a piwin. The bridge in a ball bangova. Tulai huinun to hana. Say lo wa poi mo ho. Iza kai say kom thei dinga. Yung ki khop thei kita zivin. Adia tunia. The bridge lam kai ho hin jele. Guest speaker. Pu Lamminlun sing sit. General Secretary COTU. Nang ni chunga. Kagipan le kazana sang pen kan ponge. Chapa me. Ikipat masanguvin. Tauna na mangutin. Kin kipat na tauna hin mang pingalin kating. Zo le chun isay di wa topic at chun analu dote. Tawte. Kakipa vehepa nailung sit nile ngay lut na tiho kasanguvin tunin zong kagam ka na mo abuy nale izakai say di nga poy mo ho say thi di nga lam kai ti ho ta phat pha na ipi zivin na ko makipa thu kasi win hi saya say zo hoy hilaw hi kabuy naw le pakai kanam thu hi izong le civil society organization in tu ni chana hin makai naw ba ichan gam kat khong lung ta bin icha apad ahi piti ka kalson be diu ham nangin chi na thep na nei pi vin lang han san na nei pi vin lang tunia ka sei do diu ho jong hi ki ho di se hiloba kanam ma dinga pat chum na la machal na ahi theina dingin ka bon chawin adia guest speaker ho thu sei di ho nangin mangcha haulim pi dingin hichenga chui hu ing puna jar Jesu Christam nen kata hi amen ahile ki pamin tunia ina say due to role of civil society organizations in separate administration movement ahi in hi tuni chana hi separate administration movement ahi hungoi wa panin government of India to akheu hi suspension of operation representatives ahi in ale separate administration ahi civil society ahi ale ipi role in evam suspension of operation lam kai ho hi CSO na helding ham or suspension of operation hi at large bora strengthen the ham ahi lo aile in what areas hoi lai muna chu civil society organization in pan ila thiu ham so that dunia movement separate administration movement pa hi ang ha na separate administration union territory with legislature hi imu thei diu ham ichi hi in sei khom diwa hi in guest speaker mili la hin tunin boina za chom zin khat bo hong thein hi ji chun guest speaker ahung pang in introducing kating ama hi la pu Lamminlun sing sit social media jong in moving diwa hin tu la tuwa hi general secretary COTU committee on tribal unity Southern Hills Kampupi ama in le movin chule thu tam sei talovin tu chung viral audio hong lik to kilona hi civil society ni di pan ala daham in movement wa hi EPT ahin push waile separate administration agang na thei penai modu ham ti chu ama lungela ko na nei ananga ayo hitin zo do ting la Q&A inalu diwa he phat la so talovin guest speaker pu Lamminlun sing sit kahin ko we Kakipae na bonsa vinil ha pha kan bolo ve tu nil ha hi tabang interaction program ni thedinga
ichi platform hindo the bridge na ho committee ho zo se na bon chau chunga ki patu kan phongin chuting le phat pha ip wa chung nung pa pathin thangwa na kan pen role of civil society organization in separate administration movement hi chika se masanga hin phat chom chakat kaga la nomin committee on tribal unity which is separate administration movement which is Southern Hills Kangpo pi adinga spearhead and bolona neo khat hi a background history hi kasei no min he jong chu in head sau hi jong le avelin hichi role of civil society organization thu to hong ki kai ma ding hi je hin a background neo khat kan sei no min ningkum mi 3 and pulot halloween gal ahung ki panin lam kai be tabang i hi win churisan pulang chu hengi ITLF gal masanga iho ngamlago protection na dinga anaki put sa hi je in hi je so aman pai payole alam khanin abula dinga chun anachi jang thein kangpo pi Southern Hills a hin kukin pi ho chula hitabang gal tu la hi spearhead na manding chu iho adinga apex body a hi je in kukin pi jong chu akimang theingal pon chuteng iho kukti adinga chu gamlego gamlego nei chu hauso hin hausa ke loi khom na ho jong chu akimang thei kit pon chuteng student body in a hole akimang thei kit pon tribe in pi in a ho jong chula tribe khat se chu spearhead boldin akimang thei pon hi sifa na chun UPF keno Southern Hills sunga ho a hi in ukin pi a hin sahil ka hi ti teng le Southern Hills Chief Association ti na hin ama ho chu teng la tribe in pi ho a hin student body lam kai ho CSO ho zo se me tarik li azinga chun gal ke pat ni azinga chun akito khomin emergency a hi chi tua COTU iti pau hi COTU ani khiti lo lai hin amin anaki sa apon core committee anaki ti jengin icha chun set up anaki bolin idi chun han kilhai pi in ni thum ni li zo hin UPF ke anu ho chudeng le uki in pi sahil ka ho makai na sun a structure hi akisiam hoi be ki nin hicha chun amin hi committee on tribal unity hi anaki sa ahin ibija committee on tribal hi anaki sa ko ham iti le galhung ki pat hi at sum really tribal interest agal ki pan hi ti a hi anakila hi ichi as a tribal min aput lo ko likewise churisan pura jong indigenous tribals akiti je chun iminu tribal hi na pa he churisan pur jong kangpu pyong azau chi si ngai ti je achu committee on tribal unity hi anakisa ahin hi chita kilhona chun zo kham min zo chanin gal tul sunga hin tuni chan ge hin kasom la langa wal zen hi iti hin na hin tong khom the jiben hi cho hi even a hi le kangpo pi Southern Hills awang hin pathen lung se nin tuni chan ge jin ipa kitu mo na ailo le kibung khen na ti ho hi aso do pon umjang a pon kukin pi chu apex body hin nam thu sei ding a hin ngamlago thu hi teng hausa inei ki novin sahil kan asei ki da hin chu teng le Thailand student affairs so ahin CSOs teng le tribe student body ho zo si akimang ki nin hichina chungcho na chun sei khom ding discuss bol khom ding a hi teng le Southern Hills ahin tribe in pi hi thado aumin gangte aumin waipe aumin chu teng le kom aumin hi cho zo si yong akiko khom ji in mo jong hin tu na chan ge hin akiko na hin athupa povin ki pa ta hung ji win idi chun lungyer share aki bol khomin discuss akine khomin hi chi a to ding tham ding ho hi chi kilul na pu na chu tu chan ge aki chi pi ji hin pathen lung si nin kina akibo ai lo le aka la misunderstanding ti ho hi aum pui ti hi tu nya he ka ga se do no ma hi hi chi to kilhona hi civil society organization
COTU yong chu tribal min kipu jong le ichi gal sunga dinga chu spearhead bowling civil society organization ho zo se thalenga dinga chu spearhead bowling a chu ana kilheng a hi ji a chu tu ni chan gi a he UPF KNO in political demand center a hlai piwa MLA ho to hi chi hi pressure group aki ta ya chu ama hon tu in central government lungpun hi hitin aumin isidung zui chun hon tu hin protest hi hitabang hi hin bol lew chun phanti ailo le tu hin bon hin bol lew chun phanti ti ho hi ama ho instruction dung zu ya he tu ni chan ya he step by step ma he a phat dung zu ya he hin bol a hi henge mem hi na chu aki bol khil chutiang le mi pi lung han na the ki bol do yong tam ta om de he koi ma perfect ki lo hin izing jong le tu ni chan gei wang hin UPF ke no hin MLA ho a hin coordination wang hi hi chi committee on tribal unity to hin akine jing e ti hi tu ni neu kha bula he ka phun do no ma hin hi chi to ke sa ya ma khwa do be num head be num ki vai pu na sunga head be num o mai la point to point na nei do the yo ti hi achai na khum pha na ga se ki he ge pa kipame Lamminlun to hi Churchanpur langa ITLF in win Sadar Hills COTU in win more kitel chandel tingno palanga HTC ni we ai le COTU hin tu ni chana na panla naw hi beton theita dan na ki mu in leadership ho chunga lam kai ho chunga ki pa thu le kazanaw kahin be in the bridge thalengin chule tunia protest na ball ho jong chu audio leak chungchanga protest na ball ho jong chu very prompt ahi in na chunga wa ki pa thu ki sei to ahi Delhi mona jong a date wang jo sei pong ka ting tu ta din out nai pon hi jong le tul ha ki chai ma sanga hi rally phata chang ki nei ding a hin tu ka lai so pi ho to nomenclature ji a ibui ji wa chu anjole a date ki ma sei kha le boi kha di ham na amo to hong ki ho to ngai sin tu chung de di hi pan khom hi kul mong mong hi ta in aji chu audio hong lik tan tha chimi di ti na u chu pat ta cha mi zo se lei chit mi hi mi na het ta proof form ta chu ti le tun ka ga do nom chu COTU lam kai ho UPF KNO tu ni ai sei nom pe no chala ka do nom chu separate administration thu hi separate administration thu hi civil society hi protest to rally bo wa ki chai ding ham na achu te lo wa hi le COTU leadership or any civil society in pia pada adangsi separate administration movement hi suspension of operation tu chana talks anei pa hi ichan ye reliable hinam masanga chu ke mamudanin ga ke sei sauze ble suspension of operation chun talks and political talks the political talks to normally give and take danai umji ha ji chu amo jong thing noi hi ji wa chu government hi chan kalwal na ground rules chikal wala bolo du he achu tilwai la hi ji thei he ti anei ji wa homo jong chan yam kada hi kyo wa hin tunia hi hian ma bang wa chu lam kai ti ni jong spokesperson te ni jong chan yam karin aki ki ho pina sei ta hi jong le hi bang audio leak evidence ta I din thei na diu det chana ki nei ta ahilanga a solution pa talks pa hi for separate administration hi a movement hi a cha lo dan na ki mun na just submission of memorandum chele khat ve ham ni ve ham ka na ki mu akimu piu ahi tain upgrade ki bole dan demand to separate administration from territorial council hizong le tunia hi civil society ni jangya panela thibam pu Lamminlun as a COTU leader
Do you think we must continue to trust suspension of operation leadership? Ho chunga kingai jing na lai de ham. I like civil society dong hin. Ikot gazelu dam ikiang da het lut ngayam. Ichan gya hi movement issue ha ngayam. How critical tu la tu ai at this juncture. Na ichi juncture ai. Nang lunggel ka het no me. Kipame, it is really a very critical question. But critical question he adon budji ithep lo le destruction question a leng do the hin na ein question hin do pa ki paum ta hin asai dinga lom che chu ki hi zong le ka idea nei do ji chun kin zong ke ma gel pa ka sei no min ichi gal inei masang wa chun i ho ku ki te adinga UPF ke no chun political dialogue ni kum somwal an ne yuwa ending part khat chu territorial council san ge ya dinga ending part khat chu hung thung a hi ven a hin pathin phat sa jong hin tin pathin in hichimai mai mudinga ei de lo jong hi mai the tin ke la da ni gin sa lo ta me tarik thuma hichi birenin a policy a program hi angol ji ti daham ai lo akino wal ji ti dahama ami te an control lel kha aga thi hong ki pat jing le ki chi a mi pi thu gen the na mi pi lung khan asan pha na hi inam mi pi ho hin hi chi to kisaya hi mi pi movement public movement pa hi achi lu ko tai ti hi MLA ho uki zo 10 MLAs ho hin separate administration kadel di we tai ti a le kha pe ma sa pe ni ama ho a hi ven central government hichi to kilhona chu UPF ke anu tong khau ki nu wa UPF ke anu in jong tu san ge chun political dialogue in ne juvin a hin tu hin kachen hope pi majority meite ten thasimi ding ego nu wa ethnic cleansing e bol wa kagamu ba tinglangama ta aidel do ta je when separate ka ta win hi chun separate administration pa hi tunia hi chon nom le da le public pressure dung ju kanam mi pi teo thalenga dialogue apang ka hiu to thona amasa izat anu umjong le tuni apa na wang it is separate administration movement pa hi zuti with legislature ka chi pi diu tai ti hi amon an sei do wa tu sang ya ichi pi o hin hichikala hin tuan hin sei pa point UPF keno in spearhead abola hichi separate administration movement achi pi pa hi mi pi hin ita san zom jingdiu ham ailo le mi pi ailo le langa civil society organization jong hin ep pan ila theum iti pau hi questionable ta hi ahin hichla hi neu khat mi pi jong hin i sentiment san walji ailo le ithang tom walji ilungnat walji igen thei ji a hi separate administration ji kimut taloi hen iti je wa hi isei divin jong kata asane hichito kelona hi henge kuki in pi manipur kim hichi iho tu chunga civil platform adinga chu manding igot jong le iso piu pau koilang ho in zomi mar ti ho an sei ki nu le ki tu na ding hi phole iti wa hi chong chu ina drop ki no hi chom khat zowin zo united in p council in bol ki no win hi chi jong so achi thei di ki pon hi chi zowin zo united in bol ki no win zo united jong chu ku ki mina political demand ki bola azo united chu political platform a itiki mandam ti chu a lodging adi in practical ayong akimang thei ki pon hije hin tu hin kukin pi manipur hin zomi council ahin tribe in pi ho ahi win I cho hi UPF keno in zong angan si win yamle ho win tu in ka her khil lo le kuki zo council ki ti khan hi
ichi political platform a needing ti hi tu hin ahong ki gongin hi chi kin yong pha ka san ai chu phát khát lệ ít thu hi sei na ding bang khát ahong tiếng lệ center hin UPF ke nu chu amo hi na ko di hin public hi na public nga platform nei chu ko ham no cookies zo society sunga platform khat ka ko di hi tai ti da mang khat chu hum te ding hi ya chu ichi platform khat chu ikisi mu ngai kho hin ichi cookies zo council iti pau hi pha ka sa ahin icha hi tu san ge hin wang a structure chu hichi akisiam dan ama helam ka he ti wang aki he hi lai jen ije hin tu hin ITLF ke poi COTU ke poi HTC ke poi ITech ke poi ki choi kamadon chi uwin centra appointment hallung katin yo separate administration movement pa he kamadon chi nga sei talewe hilanga tu san ge ya spearhead hin bola an lai pi a UPF ke anu ho yong su ta san na hlom ding ten le MLA ho yong su ta san na hlom ding a hi hi chi ya chu tua cookie zo council pa phat cha isim do wa tribe ho zo sa ko na representative ila dio chu ting le gal sunga spearhead boldinga civil society organization zo se isimu HTC ha ITLF a ko tu ha chu hi so a ko na yong member khat khat ham hi ila kho mu wa ichi common platform amin isei pau hi ichi pa hi ikisim tu loi lo wo kho in ai chu ko tu nong hi chi political platform ala thei lo hin ukin pin nong ala thei ki lo he tan zomi council nong ala thei lo marin pui nong ala thei lo hin tribe in pi ho nong ala thei ki lo hi ta ya chu hi chi pa hi common platform pa hi gang chala isimu wa mele te chu ko ding bang khat hungi tale mele te ko ko mi da renga ako wele ko mi hon mele si chu representable the hin iho a chu so tua so la ho UPF ke nu ho chuga koi do ta din lang public langa ko na mi pi a ko na common platform body khat chu tuin ke ho dingin hungu wo 80 ta leo ki chi kina na hung pang din ya chu hi cho hi athun ka a hi common platform ding khat wang hi ganga lamkai in pi lamkai hen lang tribe lamkai ho hiong la lungyal an se ko mu chi gang chala sim do loi lo kho in je in hi chapa hi kin jong ka ngai sang le en ka gel kho le en tu chan gya separate administration movement to kisaya u tu in pan hin kila na pawang su nei dong hi lai jin tu a kui son nin do na pa chu UPF ke nu ho hi ita san ngai je ke la dan ta san na ling set in ei diu ama ho hi phat ta cha power ipi diu hi chi chung chu na chu civil body adinga common platform phat gang chala isim dingu hi chi chun anu athuk gi ngai nahi achuti lo wa le UPF ke anu se yong su achai na le ama ho yong chu central government in nami pi ho common platform na support di ho ko ham ti chu an do te la mo jong ana kha lo wa le central government anu si di u hin ya chu ikithe tu ngai jin civil platform ma chu khat inei dingu tu teng la UPF ke anu jong ichi political dialogue an nei na pau hen na sata avu dingu tu teng la EMLA ho win jong elected member ho win jong public representative ahi dungzu yawa chu ahi now ge sacrifice ngap cha agam le anama dinga pan ala ngap cha nu ngai jin central government in hichi nei pe lo wale hilaya kagal mi teo government hi na no ya elected MLA ka hiu yong ipikan sa na umaham ka hai ngap cha wi ti lung chang abon wa aken theo ngai ti hi tunila ka sei do no me
u tham ki la za thelo tai bo ke je à giờ thầy lâu chưa à chạy là lăng chân à chạy là lăng chân internet buổi gì thì ham à nó ô cái số tao lâu na o huya pana chu khan ôi pat lệ pat den ki à zane sa kan hoi sela ka zana cha chi lai cái gì này ok ok à phải lệ em nghe tuin question là bạn không trả lời hết là say mà bằng ngã chú tuin à ichen gia panala na separate movement or separate administration movement adi nga hi ko tu ni chana hi pan ichana la tam or chile mabana course of action hi ko tu ni piti panala jing de ham separate administration movement ahi chichu nahin answer thile kadai ki ba me tu ni san ge ya hi separate administration movement in je wa hi ko tu hi Sadar Hills gam kai sunga dinga hi isim da u hi to kilonin iti chun zo kham khamin lam kai chengin chuten le mi pi ho to sot na zalin na hi akin tong zingin ko tu hi aba kai ti ding a branch ne khat akisim lo wale department hi akisim lo le to wai hi chairman secretary se apu zo lo ding a hi dung zu hin department hi create kan bo lovin gal lai hi ze in defense department hi create kan bo lovin chuten le defense department ki gal hi ze asu ana adam lo akisukha umding hi ze medical long kan bol ki novin chuten le relief committee a homin chuten le media angai kho je in media yong kan bolovin legal cell yong aumin chuten le phat sia protection lang really han lang imalo sia hi dumi ho bu ki mang hi ja hi o tu women wing yong hi kan form ki novin chuten le kichina chungso na chun galzam ho ain alo hung ki hala so pi asangam hung thi relief center a lungoya lungnapuma ho hi hiti a hi aum so nu le amo ho jong depression hi ani che di hi ti je a cho thagaw lam hen lang la lam yong le new khat asuhal the diu so angai ti je chun ko tu join artist song hi kaphu nu hin hi china chung so na chun taw na lama e lam kai di win ko tu prayer share yo cookie zo cha te sunga koi denomination ki te talo ho tha cha reverend pastor ho zo se he amo hi ka khom ki nu win amo sunga chun committee ki se mu win convener ki ti win iti chun tu na sang ya hi phat se a hi amo hen taw na e man pi wa nam pi adang taw na man wa iti a hi kaung masal jengo hi hicha spearhead han ki bol na district level a aha sa pen wang hi gal a hi ji hin volunteer ho shin hi aha in volunteer ho hi tunin go azun duty aka che lo de tg umlo tunin ni asan elo le adapmin ti thei lo hi ta ji hin volunteer ho gen thei ha sat na pawang hi number 1 in hi chi hi lamkai khat hi na in hi chi hi tu ni chan ge ya problem face an ki bol na an ki lamkai na volunteer ho ha sat na pa hi tu ni chan ge hin akipona in ahin namgan theite hi je win volunteer ho long hi ama ho hat na ding ama ho hi na bangta ding hin dei bangta hin imacha akipe zo pon hizong le paten nung se nin new win hitin ahong ki mang chan tu na chan ge ya hi volunteer ho jong hin thassale hi la gamgi hi pon thota a enga pe o hi hi chi volunteer ho thassale hi la gamgi enga pe wa apan zo naw hi yo nam sipai ho za la hin nam tu chunga hi me rei te to gal phut lo wa in nei
wa nam sipai ho pan na hi district dangwang su ke district ahi lo je in kalam kai na hi lo je in ka ha se ngam pon Sadar Hills awang hin nam sipai ho wang hi kilung khat ta in gal ki pana panin pan alawe ti hi pathin mina ka se ngam he tu ni a he ai cho ama ho na sata volunteer ho guide a bolowa automatic mon front line na automatic a bolowa second line na ho volunteer ho igo lowa hiti a chan na sata aung ki thole gal hi tu ni chan gi ya hi igal mi te hin iga muhi alabe lo win ichi hi iwe na hele pathin lung se na ichanu hin ikilum khat naw long a hin ani chan na hin kilam kai na hin yo Sadar Hills si ibon wa hi anu a hin agam hi boundary hi asaw be se jengin ilanga Bisenpur lang Churichanpur to boundary langa pana hin kai ya hele ilanga okrul to boundary chan a hi hi chi a duty ki bol hi volunteer is at deploying ki bol hi tam samsaw ho is at deploy hi tam kichina chungso na chu ama ho ki mansa na ding maintain ki bol pa hi hle zengin hi chitakil hona hin area Nikol Thimanbi area Kangsup area Leimokong area Chuteng le Gunhom National Highway su area hilahi lai ku Gunhom area ka tivin Gamgi Phai area itiu ko Chuteng le cycle proper hill town hilai Gangpijang area khat aumin Satang area umki nin Phailyang Mall area amin Chingdai area aumin Khamenlok area aumin Bungpi area ago umki nin I area hi alien be set jengin hi chi ho hi district headquarter a kona abona soding ai lo le swiding hitle kizo lo ding ai ahin ikilum khat naw ten le ngamle nam ingai lu naw hi tu chunga mit na mu the ta kan ta lang nom na khat ni ema area hi koi man e ngan siu jong hi lovin tu ni chan ge hin pat ta chan ikive anu ven ten le ema ama area a inam si pai ho ven jong kichi hi nohon tilkhat nan seilo la kapan lo di ti jong le hela amho nong thu pal hela gamla na ma dinga na sat atun chan ya pan ala o hi hiti a hi hingno hita ta civil hita ta lamkai ho hita ta hiti a hi kilung khat ta ang popi district wa hi aki ki thu in tuni chan ge hin pan akila committee hi point number 1 akaga sei do no min ani chan na hin separate administration movement law hin the na dinga hin enge district level la spearhead ball khat aki ji chun ningkum May 18 1920 hi so sunga union home minister hunga chun memorandum anakipin ichi memorandum anakipi ni ahin union home minister in jo 15 days hi nasata in khang lang after 15 days solution no adinga hi hinki gong de ati ahin ala hichi ase jowa achi do kalhi avela hung kitlo hin kampu pi Sadar Hills ahi ale hichi kamchang atha do pai kiniam ta ki umahin hichi to kilhona chu gal sunga gal ji a national highway a ki phung do hi jong la achama vehicle movement jong umtalo economic blockade achama umpa chu union home minister goodwill gesture dungzu ya chu ichi ama honor na ai lo ta san na jala chu economic blockade jong anakila do ala anakila do jong hi mi pi tam ta in ai movin mi pi tam ta in lam kai ho in attack jong ai bol ve ahin kalungu ahang pon ichi chu kitil kho nan akila ki nin mi pin jong anung sangin lam kai ho in acham chama abol lo dan ti ho jong ain he thim ki nuwin icha kun jun kilung khat na hang zo ki ne
ai là phát sĩ hin UPF KNU ho amor tok sa pang a hi je we hin tuin hi chi bolu te tuin rally bolu te tuin shutdown bolu te ai lo le tuin dharna bolu te tuin hi chi protest hi tabang hi bolu te ti hi phát sa mo direction dum no ya hi tuni san ge ya hi is separate administration movement law hin na dinga hi agitation ai lo le protest za ni ki bola hin central government in i problem mu hi a het na dinga hi chi chung chu na hi tu ni san ge ya buffer zone ho a khoi ta min tin ki bol zo na jong hi army officer ho hi to coordination hi khoi ta ki sima lam kai achu mahung jong le ama chu imi a ki sima achu mahung ki jong le imi a ki sima bukini a kom pi a ai lo le yo nampun ho ki pi a hiti a chu kilung thaya tele inam se pai ho min jong amo hi na chia kilung thai ki nuwa hiti a chu samrai for ho jong hi patta cha ilung thai je wa hi hon tu ni san ge ya offensive role i bol lo defensive ma ikichi pau he amo amit ta amu je wa hi i bol khil lo i to khil lo a het je wa mo neutrality maintain hoi ta bol lo hin hi cha bol je wa tu ni san ge ya hi i buffer zone ho hi hu bina uma hi a hin cha hi wangsin ta khat hi gam idal ha no ho adi a khamen lok area chingdai area tuteng le phailang mo area hi tu ni san ge hin akilo zo hi be jingin amel he te jong sun i kho i wengu a hal ha sai wang wa amel he te jo seng den so di povin hi jong le igam na na u hi tu ni san ge ya i keng wa i chu lu nu wa in i kisa wa i khosa thei lo lai pau hi chi ki pona hin i chi ji hin hi chi to gun hin na sata in sadar hil sunga thingnoi ho zo se hi khat na ki loi form of unified command ati we it's a unified command lam kai ho zo se hin ukin pi hin sahil ka hin hi chi resettlement avela chen lut ki na ding lampang hi no na boy pi diu he ti hi mo pu na pi win wa hin na sata a chi pi u hin mo hon no u tu in jong na sata a mo ho chu ki to so na government security a king up be se ta lo ding e hi na igam sung na na chu e hi na chen du na kaga mi hi ti a lu angai tai ti hi a ki yel sa a wa na sata project ki chi pi hi ti hi pi te ho dinga yong kaga si do ki nomin chuten la athum chan na hin separate administration movement law hin thein ding hin phat si hin lungel chuten le problem ho share ki bol khom jingin kicha COTU executive body in kilol na kila hi separate administration movement law hin na ding ahi pawa hi le MLA ho hen lang UPF keno hi jong le chen nam sunga apex body ho hi jong le hichi bol taute hichi bolu te anti chanwa hi thupali la COTU in jong ngam le nam ngai lu na za la separate administration movement law hin na dinga hi pan kilajing de ti jong hi kilo na khana kila hi hichi to kilo na tu ni san ge ya hi thaseli la pan kila hin ma khwa jong hi thaseli la pan kin la zom jing pe ding bol thei sun chu aku tu platform as i bol di o hin hi jong le hi cha hi aku tu lam kai ho se chu is a separate administration movement lol hin theina dinga chu ingan si kinu le ima hello di hi ji hin mi pi te ho zo se hi na sata kilung khata pan ila wa tu chan ya ihum kilung khat na paw ke li hi la pan ila lom zom jing pe wa ikitu khom jing pe le separate administration wang hi imu te diu hi ti ta sanalin ta nei puma tunya hi hi platform mang chai phun do na kan nei kit a he
ki pa me pu Lamminlun singset ki chin tan hil chinin kutun tu ni chana panala na ho ki zain mida mu kham a helon le social media pada kiza ho na chung chu na nangin panakila dan chikit le tu a pada igam ho ilo na thei di wa pan kila na ho nan sei chu kitil ko na len ta khara hin a hin langkada isei le Southern Hills hi isam sa ho yan lang i view ho hi zong le kisun pi kitela pathin in ngai ma da hen lang kinep pi amin kisun pi zang omen na ki thu to da no ki mo in nomenclature ai boy povin le jo wa chun na hin sei khat chu ku ki zo council hi tu chung Shillong mi da chun ku ki zo council ong ki put tan phat sa na zong na hin sen na phat sa na zong na hin sein ku ki zo hi tu la tu a hi debated about the nomenclature SOP howin cho jan pulang hoin except hi git tapon na tu ni ta ta in jong head letter mang cha in pu vongjagin walte chele pu ngursang sanate Lur. pu sanate ngursang le na sanate hin chele khawte na pu elam khawte ama ho thum cha pu elam khawte head letter wang chu kamunai pon jong la alima kamu jong le niwa hi ke ma tan jong kamu in kuki zo hilode kuki zo mi marat ki tan hita hi nomenclature ai bui wa kuki zo council in sep kit vaile i ho a kuki pam ho chon ko ke sat la hin ha ke sa ai na hin la chu chan pul lang te ni chan gia accept a ball du ham a chu ti ai le a hung ma chal na dem khat na ani na chu ta chu chan pul lang hon accept thei na lo le a zo ki ha ma jong chuta ichen gam kar compromise ki bolta accept thei lo ane i ho lang cc kuki subscriber cc hin jang pat a chu kuki tai chi jing wa phalo ham ti jong hi mun te na ging ta in na he as a civil society leader COTU alam kai khat hin jala chu what is your take na chunin se Iza thei na ki za the in sei em akil zai kalung gim na pen question khat nei do je hun don buni ha sale jengin tuni san gya ke perspective ka chi pi hi unity ke na dinga hin tuni san ge hin aning a hin sagu akesep jengin adita iho kukilang kukin padacha kuki pom ho hin kuki zo hin ti la yu wa hi zo aza wa le kanum pu we anati lo mi da lo he a hin thil khat demand khat i khang wa dinga itu i cha khang nga ge ya dinga solution khat mu the na ding target ne ya demand ni hi ule amina boy pu te ikilung khat di wa hi phot le kuki zo achun chi khom te ti hin nasata e ho kuki lang ho di set jong hin nasata ki zo la ate se na yo Sadar Hills a jong hi kuki zo hin kisei pana hi mi jo se lo hang a hi ipidinga zo chu na pan sa khelo ha churchan pulanga ki pan sa nom na ki pan sa ta winte Sadar Hills achun kiche senin a kuki ti ule ki chai yenge ti hi tam ta pressure jong uma teng le ngai dan jong tam ta min an se hin a hin ikilung khanwa i thu mu chu imu na diu a hi phot le a e ki sa yong le na ko poi i thil thu mu imu te ngo le inup nup ki sa taute ti chan ge yong chu lungial sacrifice in a nei je wa chu Sadar Hills sa hi dunia hi kilung to ta ku ki zo hi ichi piu hin ichi ku ki zo ichi pi je wa chu tua lamkai ho apex body hon ku ki zo council ti a an bol do pau pha ka sai ka ti a hin
ahin wang se ta in zo dong nan sei na chu chan pura MLA thumin ichi cookie zo se chu ki mang thei lo de kanum pu ve kapom pu ve mar ge ja anti kin le in zo ten la zo mi ge anti ki dio pai te ge anti ki dio ahin ichi vet la wang hin society hi puna nom le zengin hi zong le dunia hi appeal ka bol num hi enge enzo host pan hin do chu kiche sana ku ki chu ise yeng ta le ui tam ti hi a chom lam ta seidinga chu hla hi no the he a hin kanam pi te ho lam kai khat hi na ka taw kit nom na hi ipi le common platform khat su do na te dinga chun yon yong sacrifice ball the chan ball na lai ju hitin ta se tin common platform su do na thei dinga chun na sata in yon yong ilungu lung khai khi na nei ki no hitin patient nei ki no hitin isu pyo pau kwai lang ho yong su separate administration imu to ka siu chun ke wang chun zol jeng te ka ti he yung ki bun khen kha nge wal hi cha hi divisive rule so hung lu ding koi separate administration ka he na i ho nam sunga hi atrai ma gal hum ding a hin ki chi ki cha ten pen ta hin ya chu chi solo na te ding a hin i ho majority ku ki pom ho hin na sa pa i kha pe tin pan lucky nu tin sacrifice ball the ball kin na la ju tin chi common platform sim do na ding hin na sa ta en pan lucky nu ti wang hi kanam pi te ho ko ku ki chan khom pi kanam pi te ho tim na kan ni nu ma he cái pain it's a very critical question है in